Agenshonga hatayari West TV nko kutwire ntubagambira turi mu kibuga cha Soroti City kandi of course President Museveni erizoba yasiba naronda karuru district ya Serere hamwe na district ya Soroti district hamwe na Soroti City kandi yasiba naronda karuru kandi nshonga nyinje ziyagamba ho zakurebuka ngo naza kutereza mu government eri kwija harumwe nguto na mnonga mu Serere district nguto kuranguza abasa kubana zitererwa konka yasima kugira ngo abantu bakamukwatiraho kureba ngo basa kurwanisa abahekera babebembirwera kwena ayabe nateganise ecwekece cha Teso subregion kandi bwanyuma yo kubahangura ekibuga town age hamwe na Serere district hamwe na district senyingi eza Teso subregion zubase zireba entunguka kandi nyenda kubaherezaho voting patterns ya district says ya Serere hamwe na ya Soroti City okubatira karuro mu karura ka 2021 waza kureba akarura ka 2021 Soroti City ekabeina abatezi bakarure mtwaro 5 kakaga hamwe ni 19 kandi ari yabo abantu mtwaro 3 na 10 rukaga na mushanjo no base kubana batera karuru ahari yabo President Museveni akabasa kubana atungo bururo mtwaro gumwe 12 hamwe na 3 kandi yafuna percentage ya 3 nupu yafuna obururu 13 Rwenda chinana na buna kandi amuri at FDC yafuna obururu mutwaro 13 na magana 2 nchoreka ngo akarura kahwire FDC ahakaba inamani mingi konka tugerizeho gamba hona nabebembezi ba NRM barukujangu this time around bakozere mobilization barukozesa structures za NRM kureba ngo amurundogu NRM hamwe na President Museveni hamwe na ba flag bearers bona akarura kabakasinga na % ya 9 turi ya campaign trail ya President Museveni kandi izoberi ya nyencha kare President Museveni aza kubanaza district ya Bukedea hamwe na Angora aho kandi Bukedea no speaker Anita Amonga hakuru gaso katurebe nchaka rukira tambure konka ibori hatayari West TV nyenda kugambira ngo campaign zona ziriyo zitamburaje abantu barino bija abantu bine kikacho kurukiriza President byakwenda kubagambira kandi byakwenda kubakora umutamwe rukwija iwecho rakore orebuke ngo waguma hatayari West TV turuho kwereza byona butunu aho mu sitting room yao ninga ho kuborho na soronga zoti ro tayari West TV nda Adolf Ayureka hamwe na Ronald Ngabirano aho mu rembo rwa Soroti kambagarizo wa Diana Kwakunda hamwe na Martin Nevye abagumize muna namakuru gitu Agenshonga